fatu sofa man malo Yesu keriso nature yao ya vi yele tua nene taso suman besele tato te oli tato te fafetai hallelujah tato te oli tato te fafetai ya Yesu le keriso le ola mai le nei tai au e fitala e fasanga e o mata e maunga e o mai e lo fisosoani mai a Yehova lea ia whaamanuina lo suwafa pa ia wau te tau lea mono mea le vi inga ma le whawhetai e whaafo i atu oe ona ua mawhai fo i mamaua lea wanoa mātou te mafuta i lunga le nei ala leo ta mai ia vi oi le nei tai au le malosi o leo la whaafo wina mai se foi fe au mga ruenga sa whawhea ngai le nei vai aso wa onga le whanau nisi o mātou ainga ia vi oi wana le se anoa o ia ele mwhai fo na mātou le mai le nei tai au o se wavenga fo i lea i o mātou o langa ia whaamanuina lo suafa pa ia o mātou wala au lia man whaaloalo oe nganga pa ia fio maia le tātou mafutanga, tātou mafuta whaatasi ma oe, wai whaia fua la mātou poka la mene i pe au noa ma oe. Anga lei mai, ia whamanatu, whaamamalama, ia i mātou la upu, ina ia mwhai o na mātou wolai, ia mātou savavali ai le nei o langa o lo mātou iai, whamania i lato umale a mātou mafuta i lunga nei ala leo lo mātou tama, ona o lo suwafa Yesu. Amene. Ia le tua ma lo so i fua ia mai kaya ia mai ngai vai aso o wa nga e tato devotion ia fa o i fa taita ia
ia tatou whaasoa le whai le tae au ma le tae au ia vi ia le atua e wina whaingatai ni seo taimi ia ai whaingofie mea uma ia pe a tatou tartan noma whaatino le lei o le atua amene ma le tatou au tūla le tae au le nei whaupuina whaapea o ile nai tu itu I mai lo whai tutoa amen. Who is knocking at your door? Wai ngai ku I mai lo whai tutoa tatou tu whai tau lau maua le whaalinga lon mata au pue tolu non whai o pue lua se fulu whai tau ina whaapea whaauta o te tū atu le pui matu itu I atu ai se tase whaalongo mai lo leo ma te tala mai le pui o te ulu whale ati I a te ia ma te tali sua fo'i mai ia o ia fo'i maa amene. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Amen. Ole taimi lea e yele foi upu lea kai mingei ma le taimi lumanai. Ole afionga pa ia le atua e wina ova le lua afe tau sanga na tusi aile nei tusi matata wa oina ai o mai tava le taimi le nei o lo tu mau pelo na le lei malona o nga amen. Fa mai fa auta te tu atu le pui matu itu yatu ai se tase fa alongo mai lo leo matala mai le faititoa o te ulu fale atu ia te ia ma te tali sua fo'i mai ia o ia fo'i mahau amen. Tusi lea na alu na abele angeru abele kalesia la tikaya tusi lea faalinga stasi lo e kalesia lo tusi e kalesia fitu tonole tusi faalinga tatono fo se fa malo sile mo tatou le nei taya ina ia awane abele o male tamau ainga o tatou maua e misi a Yesu yo tatou wolanga a Yesu taimina tango le faitau atoa le vaenga leo le ekalesia le la tikaya o le ekalesia le na fetala ya Yesu wa o malama le leile to o nanga lo to lima ma losi le tele o to oa a yele mena misi wa o to fatu tua yo to oa malo to malos a wa o to fatu tua na ya tia o Yesu le na yele mena misi ia to mena fai wa fa mo me ele te tau na fa mo ina ona wa mawale o mali tama aina wa misi le ola fa le nganga mamani wi o le nganga ina wa mawa me o le point mo la tatal no ta ya nem tato fa soa wa fai to ale fa ala tanga wa fai to le fa ala tanga ele te yalu Yesu ile kalesia le sila fia Yesu e mana o mia o ye to tonu le kalesia wana nau fo ile na loto ina ia tala mai le fa to ma se iulu fale atu ia ele o loa ele kalesia o le fa ala tanga le o le fa to amen. They didn't know that salvation is at the door. Uman wio le langi o lota oto le faititoa. They need to open the door and let Jesus come into their heart. Amen. Sila fia fo i le atua, o le pale li o ananga luenga le i tonu I. O lona fina ngalo fo i le na, ina ia awa lava na ifano I tatou, I tu ina nango le nei o langa. Ma le sau fanga atu wai tatou le ola I whaavavau. Fetala Yesu awato te whaaleo lua. A vevela matua vevela. A maalili e matua maalili. Le ale au ngau mea tatou te mau e leo langa le nei. A e mau wailo tatou wola. Amen. Ile mo mwale Yohana mta au poe tolu fa au sifuru lima ma le sifuru ma leono. Whaape mai awato te mana na o ile lalo langi. Po o mea o iai ile lalo langi.
Pe a whai mana o se tasi le lalolangi. E le o ia te ia le alofa i le tamā. Wa o mea umalawa o le lalolangi. O le tu ina nawa le tino, ma le tu ina nawa mata, ma le whaalia lio le nei o langa. E le mai le tamā ia, ai mai le lalolangi. Amene. E tei loa le leile na o le atua. Pe le sa tato tatanua i le aswa nafi. Amen. Mafu anga le ana e le aion tui i o tatou whaitutoa. Ma nau mai i o tatou loto. Ina ia te tala ina ma whaau fale o ia i te tonu i o tatou tangata. Ona e alofa ia te oe mao. O lona alofa na ma lona anga le lei. O lona tui mai pē le whaitutoa. Amen. Le whaolatanga o loo i le whaitutoa o tatou loto. O loo i le whaitutoa o tatou fale. Amen. Manatu lona lua, we need to open the door. E te tau ona mana o mia le te tala ina o le whaitutoa. O le tala ina o le whaitutoa o se awanoa le leilea. E te wa ai ai le fofoanga mata ngō fia le atua i mea o lo tatou iai. E le mawhai ona tatou i loa ina se mea pe a le te tala ina le whaitutoa. E le mawhai ona tatou i loa ina le whi au lai au mai se ilonga ua matala le whaitutoa. Amene. A whaina tatou wola mai na o le nofo lawa le fale, ia whai le loto i fale, le anu le loto, le fia te talo, le fia fifa soa ae. O lona winga wano nofo lawa tatou maloka mau au tatou whaitoa. Amen. Mea na a wheliwa ina ai o tatou wolanga. I le tatou talia ino i Yesu. E vea maa li ma whaaola i o tatou wolanga. E ita ngata e whaapea mai. Na e maa sani e. Le hafo i se nā mea fou. Wa tawa ai atua i ate oi. E le ma whai na whaamala malama ina o tatou maa fau. Pe a le te tala ina o tatou loto. O lau filifilinga ma lau filifilinga ia whaia ma le poto. A tātou mana na oiwa ai manuia o tātou ainga. Ta tala le whaitutoa. O lo nā lofa le nā i nā tele. Wa lea mana ia ina lo na mamalu ma lo na paia. Ai wa fio mai o ia e la vea i oi maa. A tātou ta tala ina la le whaitutoa. Pe ta tala Pe le te tala ina. He will keep on knocking until we open the door. Amen. O le tātou le whaalongo, ona o le tātou whaamawalunga, le tātou le usitai, o le pai ye, whaamua mea le te tau ana whaamua. O le ala na e leina tātou le langona ina le tu o le whaitutoa, i lea taimi ma lea taimi. I le whai unga umalawa o tusi na awe i ka le sia i a fitu le tusi a whaalinga. E whai wina whaapea. O le ua iaita linga. I nā whaalongo maia o ia le mea ua whetalai mai ai le anganga i e ka le sia. Amen. Lona winga. Te tau o na tātou te talo i le atua. Ina ia whaamalolo ina le tātou whaalongo. O lai e tau te whaalongo. O lai tātou te langona, ai onga te tae whaalongo. Te talo i le atua, ina ia whaapa ia ina la tātou whaalongo. Amen. Manatu lona tolu. E whaalau te leina e le atua le whaitutoa pe a e te tala ina. Amen. A whaapea e tu ia le whaitutoa e le te tala ina, e ke ngapa ia e ngā. Ai e tango na te tala le whaitutoa. E whaalau te le atua. Amen. Te tala Yesu a tātou tala ina le whaitutoa. O te ulu whale atu ia te ia. Ma te tali sua fo i maia. O ia fo i maa. Ia e loa ma o i loa. A te tala le whaitutoa. Ma wala awina Yesu e ulu whale. E le ngata i lana whaalatanga. A o le anu ai. O ana whaamanianga. Amen. Na whai e le atua whaamanianga. Na i o tātou manuia ai.
Tātou te tali sua whaatasi maia. O se tātou mafutanga le lei lea maia. An act of fellowship and friendship. Amen. Mana tua le tala le tuspa ia, le tala le ia Iosefa. Lea na whaata wina yo na uso. Na vala a wina Iosefa ina ia latou a ai whaatasi. Lo mawale ke nesel mta apetosu fa. Alfe apetolis ful male lua fa pe mai. Na latou lau mai ei leo ana mea. Na o ia ai lau latou mea. Na o latou. Ai lau mea tangata ai kupito. E na a ai maia. Na o i latou lava. A waele a ai whaatasi tangata ai kupito ma tangata ai peru. Wa o le mea le ino ai tangata ai kupito. Amen. Toi whaale leile mafutanga Iosefa mauna uso. Malona tama i le whainga ai. Fellowship as a family. If you open the door, and God will give you more blessing. Amen. Le tala fo i lea mamlam fo i tātou le tala sa kai o le tangata pupu. O lea o la fonga. Le na e lunga la awane fia wa aya Yesu. Na matala e le fai tuto o le faa o le tanga tutono o lona ainga. Amen. Fe tala Yesu fai upu lea. A faa longo se atasi matatala ina le fai tuto o se avanoa le leile na e mafuta faa atasi ai maia. They will have access to an intimate relationship with Him. We need to open the door. O lau filifilinga. Amen. E ke fiu lava. Jesus is still knocking at your door. We need to open the door, and then we will see all the blessings that God already prepared for us. Amen. Point number 4. Ai se awa fina ngalo ai le li e tu i le fai tu o le kalesia. Amen. Why would Jesus need to knock on the door of the church? Ai se ale lotu. Ai se ale falisa. Because this is the house of worship. The house of fellowship with God. E o mai whaatasi mai lava tangata e tapua i le atua. E o mai umai lo ainga e tapua i le atua. Ai ese lava mea i e whai. Amen. E o mai e tapua i le atua. Ai ese ala ko mea lai whai. Winga wha leo ngā lua. Lukewarm. Ea. O ha mai lau whaafonga nei taia. Talo sia ele o mawai kako. Talo sia ele o mawai e tato e kalesia. Vivi i le asa. Ai aso ngā fua i le asto o nai. E ese a kako mea lai whai. Amen. Tapu wai i le atua i le aso sa atua. Whaapa ia le sapati. Ai aso ngā fua i le aso to o nai. E ese lama mea lai whai tutono whalwhainga luenga. Ma tutono tatou ainga. Ai se amenga le alwa Yesu e ku i whai koko o se a onga. Amen. Ai ale whalwhainga luenga. Jesus, who is God, Lord of all, the great I am. That's God. Doesn't need to knock, but He chooses to do so. Amen. Ele finangalo Yesu. E te tau ana tu i te mi uma i lo fai tutoa. I lo loto, ma lo loto. He chooses to knock at your door. He chooses to knock at your door. Amen. Ele whamalo sia Yesu o tatou loto. O la tatou pule fai talia te talai na ile fai tutoa. E fina ngalo le atua ina ia tātou fili ina o ia. Le luka o tā opas fu tolu, fa opa tausu 5 i le fas fulvalu. Al fa i upu le tausu 5 ma le tausu fuluono. Fa apea mai. Ia fu sia o tausu lunga titi, ma ia mumua o tau la mepa. O tau foi o tau fa apea o tangata e fa atali atu, ilo la tau wali. Se ia foi mai o ia mai le tau samaanga. Ia la tau tō loa mai le pui pui ia te ia
pe a sau ma tui mai. E mana o miele wha mu mua tātou la mepa. Ai awale wha leo ngolua e peio le kare sia la tikaia. Ia fusia o tātou suru ngā titi. A to e fo i mai Yesu, ma tui mai pea le whaitutoa. Ona mawhai lea, mawhai ngofie, ona tātou ta tala ina le whaitutoa. Amen. Mai le mātai e luas fulu lima alona whai upo se fulu tolu. O lea, ia o tau mātaala ai. A wātau te le iloa le aso, po le tu waso, e sa wai le ata li o le tangata. E le fina ngalo Yesu ina ia awana i o tātou misia le avanoa, i le ola e whaavau. O le mafua angale na e leo na tui pea, tui pea. O le fina ngalo fo i leo le atua mo i tātou, e mana o le atua i a tātou iai umalava, i le ola e whaavau. O lona tui mai, ma lona wha moe, ia iai so tātou nau ta inga, e wha au fale o ia i to tonu o tātou loto. Amen. E mana o mia Yesu i teimi uma, e wha malosi, e wha whangu, e ao, ma wha atonu ia i tātou, i lana upu. That is why he's keeping on knocking. If we open the door, he will meet us in a relationship and we will be part of his forever family. Amen. So, e mana o mia le te tala o tātou loto. Awane o tātou pei o le kale sia lea. To a anga e whai mea o le loto. A iei mea lai misi o lato o langa. E ala na whai o le va ainga tangata. Awane i o tātou whapena. Ia whaia mea uma, ia sao matonu i le sila whanga le atua. Mea nā lai fina ngalo ai le atua. Open the door, open our hearts and let him come into our heart. Amen. We need to open our hearts. E mana o mia le te talaina o tātou loto i le atua, i le aso, ma le aso, e whai ngō fie ai, mea uma tātou te whaia. Ua i whai te toa le wha o le tanga. E mana o mia lo tātou te talaina o le whai te toa. E whaalau tele ina e le atua le whai te toa pe a tātou te talaina. Ai se a ua whina ngalo ai le atua e tui le whai te toa o le kalesia. Amene. Whaalinga non mata o poe tolu, whai upo e lua se fulu. Whaauta o te tu atu le pui ma tui atu. Ai se tase e whaalongo atu i lou leo ma te tala mai le pui o te uru whale atu i ateia ma te tari sua fo i maia o ia fo i mao. Ta tala lo loto ai whaulu whale Yesu e a vea ma whaamalo si au ma tai tama i la tātou savalinga i le aso ma le aso. Whamanuia le atua le nei tae au. Ai mai se fuafuanga umo le nei aso. Ia hanga le lei le atua. Le atua lo mātou ta mā i oe. Whaafetai mo la upu i le nei vai aso atoa. E te whaamanatu i ate i mātou. E te tū le whai te toa ma tui i le atua. Ina ia mawhai o na mātou ta talaina. E whaauru whale oi o mātou loto. O na whai ngō fie ai lea. O na whaatino ina mea uma e tusa malau fina ngalo. Nganga pa ia whaamanuia ia i latou uma le nei tae ao lo mātou a wailunga le nei ala leo. Wai fo i se tasi e toi whaalongolongo ai i si taimi a manoa. Ia iai lau whaamanianga. Le nei vai asto sa mātou tala no ai lo fina ngalo. Ta mā mātou te whaafetai ona o amanoa le lei. Ua mātou maua. Anga le mai nei asto mo na fuafuanga uma. Pui ma leo la wafio le whewa ia lau whanau. Whamanuia ia i la tō lo mana o mia lau wha o le tanga i le nei tae au. Ai maise lau wha malo longa i le nei tae au. Whamanatu ia te i la tō lo le lei. Whamanatu ia te i la tō e le ai lama sa isi le ala ola e whaabavau. Wana o oe lava Yesu ke riso. Ia tuliloina i mātou le nei aso i whi au mangaluenga. Whaafetai mo mea uma. Ona o lo suwafa Yesu o mātou wole mawala awa tuai. Amen. Whamanuia le atua le nei aso i whi au mangaluenga. I le suwafa Yesu. Amen.
Samoa.